Atin yang atlong dakay kaya katamong kapag masusyan kaniting Biyernes Santo, ing mumuna ing liturya ni nga mano, kaybat ing pamamuge king krus, kaybat ing communion. Atin tamong special collection para keng Terra Sancta balang Good Friday balang Biyernes Santo. Manalangin tamo. O paming mayupaya, kapamilat naning pamaylasan ng Kristong anak mo, linigtas mo kengan king kamatayan, ayaman nami, ibat king palpikasalang adan. Kapamilat naning batas ning kalikasan, at syuke kami ing wangis ning kayang pangataw. Kapamilat naning papagbanal ng upaya, ning kayang grasya, sopan mo kesanang misulod king wangis ning kaya kaming ginu, karin banwan nung nuya mabibiyet magari manggaman king alang angga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga na ning Ginoo, magtagumpeya ing talasuyo ko, king obra na, mirangalyang alang kalupa. May biglala ring dakal kanitang ikit de, ulinging lupa na, medispormaya, halos ene itsurang tao. Dapot ngeni, mga pamulalala, ring dakal abansa, at ela makapagsalita ding ari, king pangamulalara. Akit da at aintindihan, itang bage ang ngeni rapadimdam. Ngara ding tao, ninuing malyaring maniwala kaya kami, king ipamalita mingeni, ninuing malyaring makaintindi, king iti dapat ning Ginoo, kaburyaning Ginoo, king ing talasuyo na, tumubuyang anting tanaman, amagyamot, king malanging gabon. Alayang dangalan, olegwan man, ban ke katamuyasang pansingan. Alang na numang makawili king talasuyo na, banlapitan taya mo sana. Lepas tanganan dering tao at tinggihan, pibata na ing kaplas at kasakitan. Alamang bisang lumawe, kingkeyang kabilyan, etaya pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, yaing mibata king kasakitan, akya katamo mga intuliran, ing sakit, asukat, itamo sana ing memusan. Balatamo king ingkeyang kasakitan, parusang king Diyos menibatan. Dapot, may sugat siya ulidaring kikatamong kasalanan, may bugbugya, ulaning depat tamong mayap. In parusang kayang pigdusan, yang kekatamu me kapaldan, kinayap tamu, uli ring ding barug adig pa king katawana. May ngari tamong tupang may nga bating, in balang metong kekatamu, minarapya king sarili ng dalan. Dapot ing Ginoo, tiluta ng dugpa king keyang talasuyo, ing kaparusan, itang parusang kekatamu, mga intuliran. Pepasakitan deng gusto, dapot pibata nang mitmong katahimikan, yamik salita, agyang metong mumang amano. May ngari yaking biserong tupa, ang malapit ng katatan, may ngari ang tupang malapit ng ururan, migsalitang nanuman. Dekap de at sinintensya, at kaybat liwal ban patayan, alametong man amekyalam, king meging keyang kapalaran. Petere alang-alang king kasalanan, ding kekatamong memalen. Belare king kutkutan, kayabe daring makasalanan. Kitkut deng kayabe, ding taong ating pibandian. Agyamang alayang depatan a kasalanan, at ebitasang migsalitang kalaraman. Ngana ning Ginoo, kaburyan ko ing dumalan yang kasakitan, metong yang ayin sakripisyo, ing kamatayana, ban mi patawaran ing kasalanan. Inya akit na lang lahi na, kumabayabye, at king kapamilatana, ing parasan ko magtagumpe. Kay bat ning biyen ang mitmong kasakitan,
pasibayo yang mika kaligayan, abalo na king ema walang kabaldugan, ingke yang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mga intulid, karindakal at alang-alang kiyating talasuyo, patawaran kula. Inya naman dakayanan keng lugal, amit mong dangalan. Meto nga lugal, busal ding taong mayupaya at marangal. Kinmit mong kalausa na lub, dinao na yung biyena, at tinggap na yung kapalaran, ding taong emayap. Kinuha na yung lugal ding dakal ang makasalanan, at penalangina. Ing kamtandasa, ing kapatawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat ng Diyos. Abayan ng tanang po ng puro, ang balik at akida. Ang paraan na ako, ipanibala ko hindi. Ikaw ginuing kakong lalapitan, emo pa tulot miras kako, ing kamarinayan, iligtas mo ko king kekang katuliran, karing gamat mo ipanibala ko ing biyeko, ikay migligtas kako Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Gewara kang kalibakan, ding kakong kalaban, ding kasiping kumbale, makanyan mo naman. Karing kakong kakaluguran, metong nakumang pitatakutan. Detang kakumanakit king dalan, erabalo nung makananura kong lisyan. May ngari ko karing mete, king isip me burana. May ngari kong sukal, akarela, yugse. Dapot kaya kako mga naligo Ginoo, kakong sasadyan, ika ing Diyos ko, ing biyeko at karing gamat mo, iligtas mo ko karing kalaban ko, at karing mangingipit kako. Gustan mong tumiman ka, kening kakong talasuyo. Uli na ning lugod mong kukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan, at siknangan ning lubyo, ikong manalig, king Ginoo.
masangibat, king sulat karing Ebreyo. Anti na ning kang Isus, inganak ning Diyos, at intamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabud ning Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king kakatamong kasalpantayanan. Ingekatamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanandam, king kekatangkainan. Uling niya, dinala niyang sablang kapagsubukan, kalupa daring daralan tamong, daralanan tamong, bistaman, eya mikasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit taking trono ng Diyos, bangtang kamtan, ing lunos at sao, king oras ning pamangailangan. King kekaba ning biyena keti sulib, miyay niyang panalangin ni Jesus, at manigapuyang masikan, at menangis arapaning Diyos, ang makapagligtas king kamatayan na. Uling ning migpakumbabaya at memintu, pekirandaman ning Diyos, bastaman niya inganak ning Diyos. May biyasayang mamintu, king kapamalatan ning kayang kasakitan, at inyang meging ganap ni, ya, ing meging panibatan ning alang anggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pamaylasan ning ginutang Yesu Kristo agpangkang sanwan. Bigayan ito, O Ginoo. ing panahon na ito, ing kala ni Jesus at ing kalagad ing kasumangit ng sapa ng Kidron, at ing munahan ka rin at ginugda. Parang ing ugdas ang nakasit ng Jesus, ang lugar na ito, uging maranas ng itibog kung kain ni Jesus at ing kayang agad. Mintara na rin ibutas, kaya tinig neto ang grupo ng soldados at yung mga pinalagwadya ng templo at petaraan ng matas na saserdote at yung pariseo. Magdala ng sulod, sulubi at sandata. Bago ng
Jesus ang sabang mapadari. Inya, sa bunga na at itnan. Nining paintunan yu. Ngarang may kibat. I Jesus ning Nazareth. Sinabi na karela. Ako iya. Kaya bere yung hubas yung taksin pang Jesus. Inyong sinabi ng Jesus karela. Ako yan. May napayat presto at meron sa aking gabon. Itnana ng pasibahan. Nining paintunan yu. Ngarang may kibat. I Jesus ning Nazareth. Nganang Jesus. Sinabi ko na kaya kayo king ako pinya. Paboren nyo lang makoreng taong den. Nung ako yung kaya kayong paintunan. Sinabi na iti, palatupad ang amalan. Alam mabating niya itong man, karindin niya ng panahon ipa. At yung espada ni Simon Pedro, pero iti at tebak ni, inipusan ng matas sa sacerdote. At ipas niya wala na palipog, malpos yung nagyunan ng ipos. Sinabi ng Jesus San Pedro, Ikaluban ming espada mo. Wari ing inuman king kopa a painom na kanako ningig pa. Dekat ni Jesus, kinapos din ang guardiang Rubio at ang sandalos, ang panimanan ng kapitan. Minunang rin dekat ang alas, katunganan ay pas umatas sa sacerdote ng panwang. Ika'y pasit ang ninipayo kay Rubio, nakakayat ng katawiyano ng mateba ng baren. Pinukiyak ang Jesus si Simon Pedro at ang metong pang-alagad. Kakilala niya ng mata sa sacerdote ng alagad iti. Inya, may kalabiyang kayabi ng Jesus ng patsuna ng mata sa sacerdote. Ninakuha ni Pedro, nawang ng pasbol. Ginawa niya inalagad ang kakilala ng mata sa sacerdote at pekisabyane ng babaeng magbantek ng pasbol. Ikineng dito ni Pedro, ngalang nenutang ng babae kang Pedro. Kawari metong karing alagad na ning taong yan. Aliko, Ngalang may kibat Pedro. Marimla ka nito, inyalit dapat na yung tipos ang pangking guardia at nagsalad nun. May kabe Pedro at nagsalad yan naman. Pinag na ng mata sa sacerdote Jesus, tungkol ka rin alagad na at intutong niya. May kibat siya Jesus, ngalang. Ayagan kong magsalita ka rin sa blang tao. Parati kong tuturo, kilub na ring sinagoga at kilub na ning templo, nung nula parating mititipon ding odyo. Ala kong sinabing nanuman king makasalikot, bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka kareng mekaramdam ka ko nung naning sinabi ko karela, balura nung naning sinabi ko. Inyang asal mo iti, pinipado niya ng metong pa rin guardiang at suwarin, ngalang sinabi. bakit makanyang kang makibat king mata sa saserdote? Petibat ng Jesus. Nung eusting sinabi ko, patunayan mo, nung mayaping sinabi ko, o timpaling mo ko. Makabago siya kay Jesus inyang peparalang anas ng Caifás ay makas ka sa sacerdote. Magtalagad na pamulit at magsanag pa rin Pedro. Kitang bakilyo. Ka naman wari metong karing alagad na. Aliko, Ngalang Mekibat Pedro. Kitala niya naman ng betong paritipos ng mata sa sacerdote. Kamagalang niya itang kinpas ng balutog Pedro. Aliwawari ika, ingikit kong kayabe na king mulan. Kaya nagdadala ng pasbayan Pedro iti at kanilang tinulaw niya ang kalyo. Iba't timbali ng Caifás, dinari Jesus in palasyo na ng gobernador. Maraming ganito. Ilan-ilog ng Hudyo in palasyo na ng gobernador. Dan ilang bulitan. Ngunit pagdasandang nakakapamalaking apuna na ng pamaglatos. Niwala na ng Pilato at itanggap ka rin. Nganong dalom ing yarapyo, laban king taong iti.
Peki batda. Nung Nung eya di dinapat, mayap ing taong iti, emya sa delaketa. Nanang Pilato Karela. Kuwanan niya, at atulan agpangking kautusan niyo. Nara ing Bobo. Maabawal ke kami, ing papatemiyo, ing ninungan. Iti nagyari pa natupad ang sinabi ng Jesus noong panahon ng napi. Pasbayan ng ilog ng palasyo ni Pilato at inawas niya ni Jesus. Nganang kinutang ang Jesus. Ika, ing ari daring udyo, May kibat siya Jesus. Ibat kaya kayan, o ating aliwang sinabi kaya katungkol kanako. hudyo kuwari, Nganang kinutang Pilato. dela rakakanako ring sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring pari. Nanuwaring depat mo, May kibat ng Jesus. Eya kingyato ing kanakong kayarian. Nunging kanakong kayarian, keti kingyato, makilaban la rin kanakong talasuyo, ban kumiyabye ka ring odyo, dapot yapin kingyatong ini ing kanakong kayarian. Nganang Pilato. ing buri mong sabyan, metong kaping ari, May kibat siya ni Jesus. Ikaing sasabing ari ko. Iti ing sangkan, inyapin mi bayit ko at dinatang keti kingyato, ban mamye patutu king katutuan. Makramdam yakan ako, ing nano mga tiyo king katutuan. Nganang kinutang Pilato. nano, ing katutuwad. Ripat ng asaliti, pasibayan na ng iwan ng Pilato yung Bobo. Nganang Karela. Ala kung ikita kasalanan, agpangking ke kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos meto nga preso para ke kayo ng pamaglagpos. Buriyong ibulos ke ing ari daring udyo, Nganang iurisak ni Tiba. Alimia, aliwaya, nune ibarabas. Ngayon pinagpulisan Barabas. Tingnan, pinapahan ni Pilato ni Jesus at pinapaabot niya yung narito. Ginawa ng koronang suksok din sundaros at tinutong din yung bangkok ng Jesus at pinapasuluran din imanan ako din ubi. Lepitan din at nara. Luitya, ing ari, daring hudyo. At iba, pinamtahan din. Iwag ng pasibahay Pilato at sinabi ng kanyang tao. iyarap ke kayo, banabaluyo, king kumanakit na numang kasalanan keya. At hinwala ni Jesus, ating tawag ng sukso, ang kailangan ulit. Sinabi ng Pilato, Karela, Oy ni ing tao, panangin pa ang Jesus, imata sa saserdote at ng gwardiyo, sinabi kay Masipan, Ipakumeking krus, ipakumeking krus. Nanang Pilato, Karela, kuwanan niya, at kayong mipako king krus, uling ala ko nga kakita kasalanan, nanang begibat ng bobo, At keng kautusan, at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mati, uling pakilala na, king anak ning Diyos. nahalangit ang Pilato, ang pagbamaan ng rete naman, nilipay pa sa bahay ng palasyo at ipinahan ni Jesus. no katao. Dapat, ingit ay iba ng Jesus, nanang Pilato. Kabisang manyabi ka na ako, muwari balo, kingating kong upayang ipabulos da ka, at upayang ipapako da ka king cross, At tingkang upaya kanako, uling itibing niya na kaya kaning Diyos. Inya lalong mabayat ing kasalanan na ning mga niyaya kanako keka. Inyang bagdaman ng Pilato, pigpapagitan ng pabulos si Jesus. Tapos, ngarang kinibisak ng bobo. Nung ibulos me ing tao yan, nakakakaluguran ning emperador.
ing nino ang gagawang ari, king sarili na, kalabanin ning emperador. Panamdam ng Pilato Kaliti, Tigong ni Jesus, Pinukugyan ni Pio Pumat, Ilugan na Ilaos, Dalan Abatu, Gabata, King Salitang Hebreo. Talita abon ng kamagsadyo at pamagbantus, at mag-aaras 12 na, Bingkaw Panaldo, naman Pilato kay Rubio. Oy ni ingke kayong ari, Tapos kibisa na, Patenya! Patenya! Ipakuya king krus! Dalan Kinutang Pilato kanila. ipapako kay king krus, ingke kayong ari, Alake ngari, nung emo ing emperador. Jesus, bagay ako ng krus. Inya, igwa ni Jesus, igwa niyang mamusan ng krus, papunta ng lugar ang Mayawis, lugar ng bugod, Golgotha, ang salitang Hebreo. Karindet pinako ng krus, kaya't nanatang pinako din adwa tao. Nilat balakiyo, ang albutan kahera ni Jesus, sinulat ng Pilato, inetong makabaluan, at pinapabilin ng krus, hindi lang makasulat. Ni Jesus ni Nazaret, ang ari ng Hudyo. Nakalan ng Hudyo, pinabasa at makabaluan, o din ang lugar ng Hudyo ni Pilato Jesus, malapit na yung syudad, at ang sulat ni karing amalang Hebreo, Latin at Griego. Kaya, sinabi na rin pamutong na rin kari ng Pilato, Ing isulat mo, ing ari daring udyo, nune sinabi na ning taong iti, ako ing ari daring udyo. may kibatsit Pilato. ing sinulat ko, Ilang apang-huribet, ang sundalo si Jesus, iwaret ng mananang at pinatirakin at ang apat na sundalos. Iwaret niya naman ang purita ng Jesus. Ipinalang tayi at ibawarang kunin ng bagbabo ang pangkalan. Naramis ang sabi ng sundalos. et tayo gigisyaniti, nune mi pagsapalaran tamo, bang abalo tamo, nung ninong manikwa kaniti. Kaya hindi pa matupad ang sasabihan ng kasulatan. Pinahirapan ay isusunod po at mimahalan po. Ipagsapa na hanggang. Makailan ng yaman pa ng sundalos. Makatalakadyan ay yan ng krus ng Jesus, imanang at ang babaeng kapatid ng imana, at ang Maria ang asawa ng Cleopas, at ang Maria Magdalena. Panakit ng Jesus ang imana, at ang kakamalan ng alagad, ang makatalakad ay sinabi na ang imana. Babae, o yan ang anak mo. At ngara king alagad. O yan ima mo. At manibat na kanito, inampunen ning alagad king pibale-balena. Kay bat na nito, balo ng Jesus king meganap na ing sablang bagi, at ban matupad ya ing kasulatan sinabi na. Mau ko. Ating pitsil ka rin amit mong alak amaslam, sinosore king alak ing meto nga espongha, at kay bat inastare king sanganan ning kanaman ay hisopo, at tinutukde king asbuk ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus ing alak amaslam, sinabi na. Mayari na. Kay bat di kune ing buntok na at meteya. Siklawod tapo. Talakad tapo. Aldoning pamagsadya kanita, ban ela manatili king krus, dimbangke king aldoning sabat, ing sabat ay tap pamagselebrayang karaniwan.
Inawad na ring Hudyo kang Pilato, king pakyan dalapwad ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inya, dinatang na ring sundalos, at piklidala rin puwad daretang adwang kayagna ng mipakong Jesus. Inyang linapit la kang Jesus, era la pikli ding puwad na, uling ikit ding mete na. Dapot, tindos ne kataling dikingnan ning metong karing sundalos, at biglang linual ing daya ampon danum. Ing menakit kaniti, ya ing patutu. Tutu ing sasabyana at balo na, king katutuan ing sasabyana, ban maniwala kayo. Me palyariti, ban matupad ing sasabyan ning kasulatan. Alang mapakli metong man karing butol na, at sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawandering tao itang tindos da. Kay bat nanita, Yose ning Arimatea, peki sabi na kang Pilato ing bangke ng Jesus. Yose metong yang alagad ng Jesus, dapot makalihim mo uli na ning takot na karing Hudyo. At pepaintulutan ng Pilato. Inya, mekoya at kingwane ing bangke ng Jesus. Tinukaya-kaya ini Nicodemo, magdalayang pisamot, amira at aksibal, at titimbang maygit 40 kilo. Ini Nicodemo, ya itang mekikit misan abengi kang Jesus. Kenware ing bangke ng Jesus, at kaya bering pisamot, amira at aksibal, binalot de king telang pamburol. Makayagpangiti, king kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkot. Ating mulahan king lugal nung nure pinaku Jesus, at karin ating bayong kutkutan, at epamegamit. Antinaning aldone kanita ning pamagsadya daring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan. Karinde kitkut Jesus. Ing may lasa ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Loklok tapo at makirandam king homilya. Condolence po kakat namungan. Meteya ing Ginoo. Kematen tamo ngeni. Kaniting pamitipon, antitaya kanong lalamayan ing Ginong mete. Kalupak keng lame, ipapagkwentula reng tao. Ipagkwentuan ing bie, ampo pa ing ugali na, ning meto nga mete. Nganing lalamayan tayo ing Ginoo, pipagkwentuan tamo mo naman. Ing tauli ng oras, ning Ginong mete. At nanong pipagkwentuan tamo, ot eya kanulina ban, agyo na naman. Eya kaya kanu mitakutan. Eya kaya kanu tiblan ning kilabot. Agpangking ebanghelyong meba sa aliya kanu. Kalmado ya kanu yung ginuangga king mitdaya pangisnawa in control ya kanu ing ginu. Alang takot, alang galgal. Nga na ning ebanghelyo balu ng Jesus ing mapalyari. Alayang upaya kanako ing yatu. Migtagumpen ako king yatu. Pero karingaliwang ebanghelyo, nga nang sasabi, mitakutan niya rin kaning Ginoo. Kalupaking mula ning Getsemani, ewari kabang manalangin niya, nga nang sinabi, igpa. Nung malyari, etane sana susundu ini, ilakome ing kopa. Siguro pinkano mitakutan niya yung Ginoong Yesus, suling kalupataya. Metong yang taong lubos. Ala ka nung taong tatakot mate. Sundalos yaman, amiyarap king barilan, masakit yaman, amitaningan,
death convict yaman amiyatulan. Ating kanong meto nga kwento, ating kanong meto nga death convict. Di natang naingal doon, yung kayang bitay, masilya electric kaya, inyang dakitan daneking kayang selda, nga nakanu, king meto nga pari, akaya bera rening dadakit kaya. Father, natatakot po ako. Natatakot po akong mamatay. Tulungan niyo po ako. Oo, anak. Nga na naman kanong mekibat ning pare. Nandito lang ako sa iyong tabi. Hindi ako lalayo. At tela niya kanugamat ning preso ing pari kabang lalakad la papunta king silya elektrika. Inyang tatalida na king silya elektrika nga nakano ning preso king pare. Father, meron po akong huling kahilingan. Sana po, sige anak, sabihin mo, nga naning pari, sana po, nga nakano ning preso, pag-switch po ng kuryente, ng electric chair, sana po, holding hands pa rin tayo. Tibla niya kanuning takot, aliwa mo ining presong masentensyang silya elektrika agyang kanung ipader. Tibla niya naman kanuning takot ing Ginoong Jesucristo. Ingkutang makanano ng ayarapan ng Ginoong Jesucristo ing takot ning kamatayan. Metong yakan ning kayang sikreto, iyapining enetebili, ing gamat ning igpa akayang kewatan. In short, ing Ginoong Jesucristo, may kipag-holding hands siya naman king Diyos igpa. Maran pa kanu king bien ing Ginoong Jesucristo, bi kamalene king talanan ning igpa, kaya katang tao, at kaniting talan ning mayupayang Diyos igpa, karinya kinalawat ing Ginoong Jesus. Nga naning siwala na ning igpa, kang Jesus, ikaing anak kong pakamalan. Iting siwalang itiningig pa, ebitas ang mitda king bungbiena ning Ginoong Jesucristo. Nung kanunging Diyos mismo, ing magpakamal at magmaragul, karing balang tao. Nung kanunging Diyos, igpa magpakamalya at magmaragulya karing balang tao, kanino ka pa talan, ban kanita mikatetagan ka. O yan ing gewa na ning Ginoong Jesucristo, alayang aliwang penaligan, nunemo ing mabyeig pa, ang makatalan karing anak na. Nga na ning Ebanghelyo balo ng Jesus, iba't yaking Diyos at papuntayaking Diyos. Ang gaking arapaning makapanayang kamatayan, keling waniting banal atalan na iba't yaking Diyos at papuntayaking Diyos. At nga na pang sinabi ka ring apostol na king benging ita, manwala kayo. Daratang na yung oras, misalbag-salbag kayo, lakwan nyo kung magdilidili. Dapot kaya beking igpa. Kulubos magdilidili. Ating metong nga libro, meging pelikula, ing pamagat na Dead Man Walking. Tungkol yakeng metong nga death convict, na akaluguran na ning metong nga madre, is Sister Helen, na magmission king sukulan. King Aldo, mabitay ing death convict, kanulikwan ning madre. Tenurane, ang gaking tawli ng oras. At nga na kanong menabilin ning madre, king mangilabot a preso, look at my face. Ing tandanan mo, ing lupa ko, ang gaking tawli mong inawa. Ing lupang yan yang magpaganakakeka na ating kang kaluguran ang malugod keka.
ing lupang yan, yang magpaganakake ka na ating magpaulagake ka na maulaga ka. Mitakutan niya naman kano yung ginuking makapanayan ng kamatayan. Natural mo, kasi kalupa tayang tao, dapat silungan na iting makatakot. Kambening maslag ng lupa ning Diyos, king panimanmana, mitakutan niya dapat silungan na iting makatakot. Kambening matalik ng tayid, ningigpa king gamat na, silungan na iting makatakot. Kambening matning siwala asasabi oy ning pakamalan kong anak, silungan na iting makatakot. Ore ni kano, ring megpasikan lub kaya agyang makatakot. Eneli ni siya ning Diyos king makatakot. But the good thing is, enelikwan king oras ning makapangilabot. Inga pong Ginoo, napangako inget amit takutan. Napangako ni nga pong ginuing milisya taking kamatayan. Metong yamu pangako inga pong Ginoo. Ing apong ginung kaya katamong tinayid at kaya katamo tatayid. Metong yamu pangako iyapining nakatabatingan, nakatalakwan magdili-dili, king oras apitatakutan kalupa na ning kamatayan. O yan ing mantra na ning Ginong Yesus. O yan ing piulit-ulit na siguro ning Ginong Yesus king isip na eko lubos magdili-dili. Kaya beke ing Diyos igpa. Ngayon penandit venerate tayo ing krus ning kamatayan. Ngayon penandit lamayan tayo ing burol na ning Ginong Yesus. Nga tamo naman mipasyag. Nyoing kordero ning Diyos. Nyoing milalako king takot ning yatu king takot tamo. Talakadap. Panalangin ning balen ning Diyos para king Santa Iglesia. Manalangin tamo pa kamala nakakaluguran para king banalay Iglesia ning Diyos king mabilogayato. Bantayrane, tipuna ning Diyos, ingig panglubos mayupaya, kanita asang bantaya king mitmong kapayapan at katahimikan. Siklod daw po. Manatili ko pong makatalakad. Talakad po. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, pepakit mo yung kekang ligaya karing sablang bansa, kapamilatan ng Kristong anak mo, antabayanan mo ing obra ning kekang iglesia. So panmeng manyadsad, manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo at magdala king kaligtasan, karing tao mo, numan ka rin. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ala pong sisiklod, panalangin ning balenya po ini, panalangin ning malda, makatalakad tangan po. Para king Santo Papa, manalangin tamo para king Santo Papa, Francisco, manano na sanang ingginong Diyos, amemili kaya anting obispo, pagkaluban ng mayap akapanandaman at sikanan, tumayid at manibala king kayang iglesia. Manalangin tamo, o mayupayang tutu at alananggang Diyos, ingatan mo ing sabla-sabla, kapamilat naning kekang amano, at panibalan mo ring sablang bininyagan, king lugod mo ang tabayanan ming Santo Papa, a pinili mo para kaya kami, lalam ning kayang pamamuntukan,
palalaman mo at pasulungan ning kaya kaming kasalpantayanan. At gawan mo keng lalong maging mangayap at tapatabi ninyagan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing sablang galamena ning Santa Iglesia, manalangin tamo para kang apundong, para kang apong setu, ring sablang obispo, pari, reliyoso at diakono, para karing sablang ating makabukod a kasuywan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. Manalangin tamo, mayupayang tutua talananggang Diyos, ingke kang Espiritu, ingatan nesan at antabayanan ingke kang Santa Iglesia. Pakiramdaman mula rin kaya kaming panalangin at sopan me ing metong at metong kaya kami king kayang sariling bokasyon, banang lalong agampanan ing kaya kang obra at daptan iti king mitmong katapatan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king pisan metong ding sablang para king pamisan metong ding sablang Kristiyano. Manalangin tamo para karing sablatang kapatad ak kaya betamo king kasalpantayanan kang Hesu Kristo ban ing Diyos tipuna nalat papanatilya na beyabe king metong mong iglesia ding sablang tapat magdulap king katutuan. Mayupayang tutua talananggang Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe ring kang pisan metong. Mitmong ganaka balikdan mo ding sablang tutuki kang Kristong kang anak. Makatagulaling kengan keka kapamilataning para-paraming pangabinyag. Gawan mo keng metong king kaganapan ning kasalpantayanan. At papanatilyan mo keng metong king lugod pamikakapatad. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king balayan, Hudyo. Manalangin tamo para king balayan, Hudyo, ing minunang mekaramdam king amano ning Diyos. Ban sumulong laking belwan at lugod, king kayang lagyu, at king katapatan, king kayang kasunduan. Mayupayang tutua talananggang Diyos, kanitang minuna pengako mo, ing kaligtasan kang Abraham, ampon karing palipina. Pakramdaman mesa, ing kaya kang Santa Iglesia, ama na langin, king ing balayan, aminuna mong gewang sariling keka. Mirasya sana king kaganapaning karelang pangayat bus, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing sasalpantaya kang Kristo. Manalangin tamo para karing sablang sasalpantaya kang Kristo, ban ing sala ning banal ay Espiritu ipakit ne karela ing dalan papunta king kaligtasan. Mayupayang tutu at alang-anggang Diyos, ipagkaloob mo karing kilala kang Kristo, ingatuklasan dasaing katutuan, kabang lalakad laarapan mo, kambering tapat dang puso. Sopan mo keng sumulong king lugod, para king metong at metong banlalong makatalastas king kaganapan ning misteryo ning kekang kadyosan, at maging lalong matangpang talapatutu king kekang lugod arapan ding tao. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing sasalpantaya king Diyos. Manalangin tamo para karing sablang sasalpantaya king Diyos. Ban atuklasan de kapamilatan ning tapatapami biye-biye ring sablang atyu king matulid. Mayupayang tutu at talananggang Diyos, lelangan me ing ketawan, ban pagnasana kang akit ning balang metong, at akamtan ing kapayapan potang atuklasana ka. Pagkalob mo, lipat daring makasirang bage-bage amaging sagabal arapan ding tao,
akilala rangan sana karing bieding Kristiyano ring tandaning kaya kang lugod at pakalulu. At matula lang tanggap kaya ka bilang ing bukod mong tunay Diyos at igpamingan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para ka ring sablang manungkulan king balen. Manalangin tamo para ka ring sablang susuyo kaya katamo king kapamahalan. Patnubayan no saning Diyos, ding karelang puso at kaisipan ban, ding sablang tao miela king kapayapan at kalayan. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, balo mo ing kapagnasaning puso ning balang tao, at pamingwa mo ing karelang katuliran, king kekang kayupayan, ingatan mo laring tatalan king upaya, king sablang kabilyan, banding taong karelang sasakupan, magtamasala king malayang pamanyal pantaya, kapanatagan, at kapayapan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At katataulian para karing ating makapasubaling pamangailangan. Manalangin tamo, baning Diyos ing lubos mayupayang igpa, pakayapa no ring masakit, di nanong kasngawan ding mamamate, ilako sagkul ding maglakbe, itimawa ring milako laya at katuliran, itabi king yato ing sablang kayalan katutuan, ing dano, ing sakit at kasakitan. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, pasik nangan mo laring mapagal na, at dirinan mo lang bayong tetagan ding miminalob, pakramdaman mo ing panalangin ding sablang mamaus keka ayat tsuking kaligaligan, ban akam tandaing tulaning pamananggap king kekang saup, king oras ning karelang pamangailangan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngeni po mapupupos na ing mumunang dake, ing liturya ni nga mano, munta tamo ngeni king kaduang dake, ing pamamuge king krus. Manatili ko pong makatalakad. Iti aing tutunging krus, anong nuyami pa ko ing mengabus ning yato. Dara sambantaya ing Gino, kapamilatan na mikabyeya ing yato.
Siklaw Tapo. Talakad Tapo. Itiyay dutong ning krus, anong nuyami pa ko ing mengabus ning yato. Tara sambantaya ing Ginoo, kapamilatan na mikabyeya ing yato. Siklaw Tapo. Talakad Tapo. Itiyay dutong ning krus, anong nuyam ipakuing abus ning yato. Tara sambantaya ing Ginoo, kapamilatan na mikabyeya ing yato. Siklaw Tapo. Talakad Tapo. Lukluk ko po. Ulim pong ating pang COVID,
At lalo la pa pong miracle ngeni, 18 la po as of yesterday keng San Fernando. Tapa po pwedeng muma ing the least that we can do para keng pamamuge, yapin po ing pamagbaw. Makanini po ing pamituki-tuki keng pamagbaw, muna ku, tapos reng mag-serve nights, tapos po reng apostol. Kay ba't po, rening first row, reng ayagan ng first pew, itang mumunang luklukan da reng 4 row. Adwa pong linya, po, magbaw. Aren pong kaya companion if they can assist. Bangkanta po, masales yan pong maayos. Kayo po, iwasan tamo po yung sisingitan pong mamalagwa. Uling makapag-venerate kongan po. Tayo ariyan hanggat alang mayari reng bawalang metong. So there is no need for us to rush. Ang po pa pong mamalagwang pong sumingit. So wait for our turn kareng luklukan tam. Ulitan ke po, eko po mitauli, eko po kagizangan niya, eko po kailangan mamalagwa. Basta po maayos mo po yung kakatang pila. Ulitan ka po, atin niya pong special collection, agyan pong ala namang first collection, nausan tayong second collection, ing Terra Sancta, Holy Land Collection, Pontifical ya po ini kanyang Papa, 100% muntaya king Roma, adwala ring pupuntala na king Roma, ing pong metong ing Franciscan Custody of the Holy Land, ila ka ring mag-maintain ka ring holy places ka rin king Holy Land. Ang Papa po ing metong ing dicastery for Eastern Churches, support tayo po ka ring seminaries, dadampong pari, ang po pakaring-karelang educational and cultural activities. Makarinayamang panyad, limos, ing makapako king cruise, muntanawan po king Papa, yapong manyad sa aliwa po ako, o ing Archdiocese. So ulitin ko po para kem pamamye, puge, veneration, parangal, baw, ala pong mumuma, ala pong tatalan, kay bat, row, ita pong rening pong 4 row luklukan, ita pong mumunang luklukan, kadwang luklukan, katlong luklukan. Mamalagwa, uling aryan dakongan.
Kami
yari na po yung kaduwang dake, muntata na po king katlu at tauling dake, ing pamag-communion. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. Si Claude Copu. O ginuming Heso Kristo, anak ning Diyos, amabye, king kaburyaning igpa, at kazaupaning banalay Espiritu, binyayan me, ing yatu, king kamatayan mo, king uli ning kabanal-banal na katawan mo't daya, ikabos mo kami king sablang kasalanan at dewakan, at sopan mo kaming tupad king kautusan mo, mga emo paing tulot, ing mikawani kami kaya kapilanman. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad laring mayayawos king apo na ning kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat igkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Kayari na po ning tauling panalangin, in closing prayer, sali siya po yung kayakatang prosesyon. Kayari na po niting kapag masusyan tamo, sali siya yung kayakatang prosesyon. Manalangin tam. Talakad po. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, binalik mo kaya kami ing biye, kapamilataning matagumpe ng kamatayan at pamanyubling mebye Kristo. Isundo na sana ing maglari ng dapat kaya kami. Kapilan man sana ketok ng susuyo keka, ikeng mekisulo kaniting banal a misteryo. Itingan aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya po kakalinguan bukas, ing Easter Vigil, alas 8 na po ning bengi. Easter Vigil bukas, 8 p.m. Idukuyo ring buntok yu para king bendisyon o ginu, ibudbud mong labis-labis, ing kalam mo king balayan mong taimtim, migaganak ka king kamatayan ning kaya kanganak, king pihong kapanenayan ning pamanyubling miye. Pagkaluban mo sanang kapatawaran at ipagdala mo sanang kasngawan, mipasignangan sana ing karelang kasalpantayanan at ela mabiguking panenayan dang alang-anggang kaligtasan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaniti pong penandit mayayariya, ing kaya katamong kapag masusya na pamamuge king krus.